Sasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang bapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada komno pikom ya like iki video support ke YouTube lani pimju yo yaki notifications. Meghalaya State Resource Center on Disability Affairs lani ka SRCDA Civil Hospital Shillong kapala ikini ki post mentau benai arajar apuar ki keteng juga ni ki post kilongkum ni Junior Divisional Assistant and UDID project batka Media Manager under SRCDA kelas D lani ka tarik bakhado ba pilaban samai ki applications kada hukanyo tarik benai Oktober arajar apuar. Ya ke post Junior Divisional Assistant lani ka JDA ke balait kawai ka salary lani ka tulap kada arpa wajar hak benai ka jaka jang ke posting gande ha State Nodal Officer UDID Project SRCDA Civil Hospital Shillong ke age limit lani ka kerta ke bahe ado kadai life hours 6 tambahkan donru ka relaxation ado life news 6 ya ki schedule tribes lani ki schedule caste candidates ke educational qualification kalangkum ni peladi ban pendap ya ke BCom lani ke MCom lani ke wiki course ke biha bar ko honors ke jongpi ke dimendai accounting pide rubondon ka experience ha ka Microsoft Office bar ka Tally ERP9 dan kamru minimum experience kumba apsau benai lani arsnam ya ka post media manager ka balait kawai ka salary lani ka tulap ke dia apsan hajar hak benai ka place of posting lani ka jaka posting ka dia State Nodal Officer UDID Project SRCDA Civil Hospital Shillong ke age limit lani ka kerta ka bahe ado kadai life hours 6 bat kandon ka relaxation hado life news 6 ya ki schedule tribes lani ki schedule caste candidates educational qualification kalongkom ni peladi ben pendap ya ke graduation lani ke post graduation ha ka mass communications mass media lani ki wiki course ki biha pidan kamru minimum experience kumba apsau benai par pidan kamru ya ka experience ha ka content management experience ha ka rural communications lani outreach activities pide ro benang ban chna yaki creative content text image but video dan kamru benang ha ka web design animation baki wiki dan kamru ka verbal but communication skills but ru writing but editing skills ki candidates ki belang eligible bagi buku aban apply yakin ki post pihak ban apply link ba ka Google form link but yakini ki links ngala ai po description jang ka video dan ni pihak ban lap yakini ki links ha ka website jang ka State Resource Center on Disability Affairs Civil Hospital Shillong ka official notification lani ka official advertisement ngala ai po description jang ka video disung bah download but play shoya ka shaba pin apply yakini ki post khanang ba pin tip shusho shpang ki wiki patki details